Hey, this is your boy in Nature. You know the, you know how we roll. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you're alerted if we make a new upload. So, I'm sure 50 subscribers. If you got half, what half your goal ya if you got 100 subscribers. So sweswi na ku vulavulanyana hi ti-album leti hi nga tiyimela, ti-album to huma ka tinqambi to hambanahambana to fana na vo Prince Rhangani, Benny Mayengani, I'm sure na vo Mansandile Chavalala, vo Dokodela Thomas Chauke. Ti tele ti-album leti hi nga tiyimela, ni nga ni mavali leti ti humaka hi vo ma December, ku fana na vo Mr Post, to fana na vo Mr Post na vo Dr Joe Shirimani, leti talaka ku huma hi vo December time. Se ku ri sweswi hi ta va entertained kusukela September, October, November, December, vo January ku ri vo January ku ta humesa vo Hennessy. Se lembe leriwa ku ri ku ta tsakisa ri za ri hela lembe leriwa hi album ti yime ti ta hi layini kahle swa ku swi famba hi layini. 23 Benny Mayengani, leti vo Mansandlene na vo Maxongi Rhangani a swi tiva ta humesa rini, mara October swo boha i Prince Rhangani huma album, ene ku na vo Salani the Producer la ta va kha va ba ti-keyboard. Ti ta vuya ngopfu lavo nwa mabyalwa va pfi va xava byalwa va kha va veketela, veka hansi ka mibedo, hi December u pfuleta mabodhlela kumbe i celebrate kato ta Mayengani, ma swi twisisa. Se swi ta va kha hi enjoy vo Salani na Famba ta President, ivi Dokodela Thomas Chauke yi ta hi ta vo aka mindyangu tinghoma, ximatsa number 36 kota ku ri xi cinisa age group yeleyo kona. I'm sure ta va mixani triple platinum hi ku Dokodela Thomas Chauke a yi huweli kona kwalano. Loko yi release nxavo wa ti-CD to talo vanhu va xavetela original, na loko vo xava original ka letin'wana a swi ta va phaxaxi swilo.